салом алайкум давталабони азиз, бо шумо ҳастам маълими Хайрулло. Давом метавем таҳлили саволҳои маркази миллии тестира. мо ҳуҷҷат ҳастем дар саволи мувофиқати 41. давом метавем. мувофиқати моддаҳо ва реагентеро ки бо ҳар дуи онҳо таъсир мекунанд муайян кунед. варианти А пропанон ва пропин. яъне савол чӣ мегӯяд? аввал саволро бифаҳмем ки чӣ пурсесай. яъне мувофиқати моддаҳо ва реагентеро ки бо ҳар дуи онҳо таъсир кунанд. яъне мисол ҳамин гидроген қатъи ҳар душ таъсир кунанд. ё ин ки аргентум до ҳам қатъи пропантриол реаксия кунанд, ҳам қатъи кислотаи ацетат. яъне ягон варианти бояд биёд ки қатъи ҳар дуи онҳо таъсир мекунанд, яъне ҳар душ қатъи реаксия кунанд. яъне мисол варианти А ро мебинем. пропанон менависем пропанон CH3 CO я хат занемам CH3. ин чие? Пропанон. Пропанон ё ин ки мегӯянд диметилкетон ё ки чи ацетон ва пропин. Чӣ хел фарқ мекарда бошанд? Варианти А пропин CH3 фарқ нею реаксия, яъне бо ҳар душ чӣ кунанд? Реаксия кунанд. дар ҷо ҷавобш мешавад, дар ҷо ҷавобш мешавад гидроген. Гидроген. яъне гидроген чӣ дорад? бояд равад дар реаксияҳои пайвастшавӣ шо мекунад ко. яъне гидроген дар ҳаминҷо пропанонро барқарор мекунад. яъне гидроген мерад дар инҷа банди чандаро мешкана. вақте ки банд шикаст чӣ мешавад? дар инҷа якта оксиген и дастхол мекунад, якта дигар карбон дастхол мекунад. ду гидрогена меравад якчи дар оксиген пайваст мешавад, якта дигараш дар чӣ пайваст мешавад? Дар карбон. ки дар инҷа ҳосил мешавад CH3 CHOH CH3. яъне ҳангоми барқарор кардани пропанон ҳосил мешавад чӣ? Пропанол 2 спирти изопропил. яъне реаксия кард. яъне мебинем ки қатъи пропинам бояд чӣ кунад? Реаксия кунад. қатъи пропинам реаксия мекунад. як мол мебарид, ду мол мебарид, мисол ду мол агар бурдем, ҳар ди бандора мешкана, ду гидроген дар инҷа пайваст мешавад, ду гидроген дигар дар и карбон. ки дар инҷа ҳосил мешавад чӣ? дар инҷа ҳосил мешавад пропан. фаҳмо? яъне пропанон ва пропин бо гидроген реаксия кард. яъне ҳам гидроген бо ҳар дуи онҳо чӣ кард? Реаксия кард. ин буд варианти А. мегзарем варианти Б. варианти Б чӣ мешавад бошад? варианти Б пропантриол ва кислотаи ацетат мегӯяд. пропантриол чие бачо? пропантриола мегӯянд глитсерин. глитсерин назба менависам формаша. глитсерин ё ин ки чӣ мегӯянд ша? пропантриол. амхе ва кислотаи ацетат мегӯяд. кислотаи ацетат. ана аки мо чӣ кор мекунем? ами 1 2 3 4 5 додаги мо аки уҷа гидроген тамом рафт. гидроген қатъи варианти А реаксия кард. тамом. анки як варианти биё ки ҳам қатъи спирт реаксия кунад, ҳам қатъи кислота. дар инҷа ҷавоби дуруст ягона варианти яъне чорумш мешавад. чӣ ба? барои он ки купрум OH нав тайёр карда шуда, яъне гидрооксиди мисли валентаи нав тайёр шуда, ин хелаш таҳшина бачо, таҳшини кабуд бо спиртҳои бисёратома реаксия мекунад. яъне таҳшини кабуда реаксия рафта маҳлули шаффофи нилёбӣ ҳосил мешавад. яъне дар инҷа чӣ мешавад? бигем ки ашо мекунад, қатъи OH пайваст мешавад, об ҳосил мекунад, купрум қатъи ҳамин дута оксиген чӣ мекунад? Пайваст мешавад. яъне CH2O CHO ин хеле дастҳошон холӣ мемонад, барои ки гидроген кам барафт ку. ба қатъи чӣ пайваст мешавад? Купрум CH2OH. и OH тағйир намеёбад, барои ки купрум худаш чанд валентай? ду валентай. яъне ду та бигем ки OH қатъиш пайваст мешавад, ду молекулаи об ҳосил мекунад ва чӣ? Купрум меравад дар ҳар дами оксигенҳо пайваст мешавад. фаҳмо? дар чӣ? ин мегӯянд глитсерати мис. баъд ҷамъи кислотаи ацетат чӣ хел реаксия мекунад? қатъи кислотаи ацетат ҳам реаксия мекунад. барои чӣ? барои ки купрум OH ду маротиба ин хосият чӣ дорад? хосияти асосӣ дорад. яъне асосай. асос бо кислота реаксия намекунад? мекунад. яъне H қатъи OH ҷараён хел H қатъи OH пайваст мешавад, об ҳосил мекунад, плюси купрум чӣ мекунад? ай ба ҷои гидроген меса. яъне CH3 COO гидроген буд ки ай ба ҷои гидроген чӣ меса? гуфтем купрум. ана аз сабаб ки купрум ду валентай ду маротиба мешавад. яъне ин ду валентай ку яъне ду маротиба купрум мешавад. яъне бо варианти Б чӣ реаксия кард? купрум OH. ана ки варианти S айдан накор. варианти чия? варианти S. яъне пропен ва пропиламин. пропен ва пропиламин қатъи кадомаш реаксия мекарда бошад? менависем чун аввал. пропен ва пропиламин. пропен чия? CH3 CH банди чанда CH2 ва пропиламин CH3 CH2 CH2 NH2. ира мегӯянд пропиламин. фаҳмо? пропиламин. ана ми қатъи чӣ реаксия мекарда бошад? нигоҳ ки якум неса, чорум неса, ана ки ё 2 ё 3 ё 5 кадомаш бошад ба гуфти шумо?
дар ҷо ҷавобаш ашхлор мешавад. Чӣ ба? Барои ки кислотаи хлорид бо пропен бар реаксия пайвастшавӣ дохил мешавад. Яъне гидроген дар инҷа меояд, ҳамин банда мешкана, якта и даст хол мекана, якта и карбон даст хол мекана. Хелас аз ҳисоби ки банда шикаст ку, ҳамин сабаб якта и даст хол мекана, якта и даст. Байро хода марконов гидроген меравад дар ҷои гидрогени зиёд пайваст мешавад, хлор бошад дар ҷо пайваст мешавад дар ҷои гидрогени кам. Яъне ҳосил мешавад CH3 CH ин хеле дастш шуда буд, аку CH даст холи буд, CH дар он даст чӣ буд? Холи буд, ки як гидроген пайваст мешавад, чӣ мешавад дар ҷо? CH3 ҷо чӣ пайваст мешавад? Хлор. Яъне дхлор пропанос мешавад. Фаҳмо? Ана қатъи пропиламин чӣ реаксия мекард бошад? Пропиламин ту бояд бачаҳо шумо нигоҳ кунед. Бояд хосияти химиявии аминҳоро бидонед. Аминҳо ин хосияти асосӣ доранд. Фаҳмо? Яъне бо кислотаҳо реаксия дохил ба реаксия дохил мешаванд. Дар реаксия чӣ? Дар реаксия пайвастшавӣ. Вақте ки реаксия мекунад қатъи амин ашхлор меравад чӣ мекунад? Пайваст мешавад. Яъне CH3 CH2 CH2 NH3 хлор. Фаҳмо? Аммо NH2 меравад пайваст мешавад, яъне катиони аммониус мекунад ва хафош пайваст мешавад хлор. Фаҳмо? Яъне ин қатъи чӣ буда? Ашхлор. Панҷум. Дальше мерем. Варианти Д монда тамом охиронгиш. Дхлорпропан ва фенол. Анака қатъи дхлорпропан. Варианти Д. Дхлорпропан. Дхлорпропан ва фенол. Ина фенол. Фенола бо ибораи дигар мегӯянд ки кислотаи карболат. Ҳамхе? Фенола бо ибораи дигар чӣ мегӯянд? Кислотаи карболат. Яъне номи дигимаш барои ки хосияти кислотагӣ дорад. Анаки як варианти биёб ки қатъи ҳар даш реаксия кунад. Дар ҷои ягона д намешавад. Д намешавад, дар ҷои с мешавад. С. Яъне натриюаш. Барои чӣ? Барои он ки вақте ки мо дхлорпропана ҷамъи натриюаш мекунем, дар ҷои гуфтагӣ нест натриюаши обӣ ё ин ки спиртит, мисол натриюаши обӣ гирӣ агар, мисол натри меравад хлорро мегирад, дар натиҷа ҳосил мекунад натри хлор, OH боша меравад дар ҷое ки ай ҷое ки хлор кам меравад, ҳамҷо чӣ кор мекунад? Пайваст мешавад. Яъне CH3 CH OH CH3. яъне пропанол дохил мешавад. Амхе, анака фенол қа чӣ реаксия мекунад гидрооксиди натри? Гидрооксиди натри аз сабабе ки хосияти асосӣ дорад ва фенол хосияти кислотагӣ дорад, қатъи ҳамин OH-ш реаксия мекунад, ки дар натиҷа ҳосил мекунад ай ба ҷои ҳамон OH, ай ба ҷои ҳамон OH камтар безед нависемаш. Душид? Ай ба ҷои ҳамон OH ай ба ҷои ҳамон OH чӣ пайваст мешавад? О натри. Фаҳмо? اینجا OH بود که O ناتری می شود پلوسی H2O. فهمو؟ O ناتری پلوسی H2O. یعنی در اینجا جوابی درست چندم شد؟ سیم. یعنی کدش شد 1453. فهمو؟ درش بریم. سوال 14. موافقت ماده ها و ریاگنت رو که تنها با یکی از آنها تاثیر میکنن معین کنید. فهمیدین چی میگه؟ یعنی در این سوال میگفته که با هر دوی آنها تاثیر کند. در اینجا میگه که با یکی از آنها تاثیر کند. فهمون؟ با یکی از آنها. یعنی مثال همین کلسیم 33 یا قطعی ریاکسیون کرد قطعیش نکنه، یا قطعیش کرد قطعیش ریاکسیون نکنه. فهمون؟ یعنی با یکی از آنها. متیل بنزول و بنزول خودش بنویسیم. متیل بنزول و بنزول این در اینجا C6H5 CH3. اینا میگن متیل بنزول. همخه متیل بنزول. اگر ما همین را به بنزول شما نسیم، بنزول چیه؟ بنزول C6H6. انا این بنزول این متیل بنزول. این یگانه قطعی چی ریاکسیون میکنه؟ یگانه قطعی کلیمنگانوچور محیطی چی؟ کیسلوتگی. برای چی؟ برای که این کلیمنگانوچور اکسید کننده قویه، کلیمنگانوچور همه وقت رادیکال های در حلقه بنزول بگیره اکسید میکنه. یعنی خود حلقه بنزول اکسید نمیکنه. یعنی وقتی ما را جمع کلیمنگانوچوری محیطی کیسلوتگی میکنیم، محیطی کیسلوتگی میکنیم، همین CH3 را اکسید میکنه، در نتیجه حاصل میکنه COH. C6H5 COOH پیلوسی، یعنی همون C6H5 CH3 C6H5 COH کرد. خیلی کلمه را قطعی SO4 پس میشه کلی DSO4 یا دویمی، یعنی یا را باید از او بدونید. کلی DSO4 با منگان همه را پیوست میشه منگان SO4 باید قطعیش پس میشه آب. فهمو؟ انا بنزول باشه جمعی کلی منگان و چوری محیطی کیسلوتگی.
калиманганочори кислотагӣ қатъи реаксия намеравад. гуфтем ки барое ки калиманганочор ҳалқаи бензолиро оксид намекунад, танҳо радикалҳои дар он бударо оксид мекунад. Тамом. Яъне буд варианти А чӣ шид? Калиманганочори муҳити кислотагӣ. 4. Метанол ва метанол. Варианти Б. Метанол чист? CH3OH. Амхе? Ва чӣ мега? Ва метанол. Метанол менависем. Метанол CH2O. Яъне бо бани чанда пайваста оксиден қатъи карбон. Деҷа метанол мега кадоме аз ин вариантҳо қатъи ҳар чӣ куна? Я тиш реаксия кунад, та дигар чӣ реаксия накуна. Деҷа маҳлули амякӣ оксиди нуқра мешавад ҷо бош. Маҳлули амякӣ оксиди чӣ? Нуқра. Яъне аргентон-2. Реаксияи оинаи нуқрагин барои спиртҳо хос нест, барои алдегидҳо хос. Вақте ки мо метанол ҷамъи аргентон-2 реаксия мебарем, ин чӣ мекунад? Ин оксидкунандаи оксидиш мекунад, кислоташ мекунад. Чӣ мешавад? Кислотаи мурча HCOH плюси дта нуқра. Фаҳмо? Яъне кислоташ мекунад. Кислотаи, яъне метанола ҳосил мекунад кислотаи метанат. Фаҳмо? Варианти С. Кислотаи метанат ва метил формият. Менависем. Варианти С. Кислотаи метанат HCOH ва чӣ мега? Кислотаи метанат ва метил формият. Метил формият чӣ? HCOCH3. Яъне ин эфири мураккаби метил формият, яъне метил метанат. Яъне иш кислотаи ин эфири мураккаб мега я чӣ реаксия кунад, я дигар чӣ реаксия накунад. Деҷа чӣ метавонад шуда? Деҷа метавонад шуда якумш, яъне карбонати калсий. Чӣ ба карбонати калсий? Кислотаи органикӣ қатъи намакҳои реаксия мекунад ки боқимондаи кислотагиш чӣ? Заиф. Ин карбонати калсий боша. Агар қатъи кислотаи органикӣ реаксия мекунад, деҷа H мекунам, мегем мерава қатъи CO3 пайваст меша, калсий боша ҷойи гидагина мегира HCO 2 маротиба калсий меша плюси чӣ? H қатъи CO3 пайваст чӣ меша? H2O плюси CO2. Яъне таҷзия меша қатъи CO3 пайваст меша, H2O CO2 меша. Фаҳмо? Яъне формияти калсиус меша. Ана қатъи эфири мураккаб намакҳои намакҳо мақсад чӣ? Реаксия намекунад. Фаҳмо? Варианти С буди. Ана ки мерем варианти Д. И як шид. Якмам рафт. Охиронги шумо. Метан ва хлорметан. Метан CH4 ва хлорметан CH3 хлор. қатъи кадомаш реаксия мекунад? Яъне я тиш реаксия кунад, я тиш реаксия накунад. Деҷа чӣ мондад? Деҷа рақами 3 монду, 5 монд. Амдета я тиш. Деҷа одда боша, одда богӯй сӯзиш. Ҳар даш сӯзиш дар реаксияда иштирок мекунад. Яъне мо дар коре ки я тиш реаксия кунад, я тиш накунад. Бароқа деҷа варианти С-миш меша. Не, Д шамашид С. Чӣ ба? Вақте ки мо метана ҷамъи натриаши обӣ мекунем, деҷа реаксия намегзарад. Фаҳмо? Яъне метан қатъи натриаш реаксия карда наметавонад. Ана хлорметан реаксия мекунад. Барои чӣ? Барои он ки натри мерава хлора мегира, деҷа натри хлор ҳосил мекунад. Натриаши обӣ ку натриаш чӣ? Обӣ. Дар натриаши обӣ мо бояд ҳосил кунем спирт. Яъне OH мекунад, ҷое ки хлор кунад, дар ҷо чӣ мекунад? Пайваст меша. Яъне CH3OH. Метанол ҳосил меша. Фаҳмо? Яъне кодиш чаши, кодиш 4213. Даш мерем мувофиқаи 43. Мегам мувофиқати моддаҳо ва реагентеро ки танҳо бо яке аз онҳо таъсир мекунанд муайян кунед. Танҳо бо яке аз онҳо. Борангами, яъне варианти А пропанол ва пропандиол 1-2. Пропанол аз пропандиол 1-2, яъне як варианти ҳамин пара биёв ки қатъи якташ реаксия кунад, қатъи якта дигаш реаксия накунад. Яъне пропанолай, мисол пропанол 1-2 фарқ надорад кадом шакл бигирӣ. Ана бо пропандиол 1-2. Пропандиол 1-2. OH, иҷа хай H надора, иҷа тозаш мекунем. Иҷа чӣ дора? OH дора. Фаҳмо? OH. Яъне пропандиол 1-2 қатъи чӣ метавонад деҷа реаксия кунад? Деҷа метавонад қатъи купрум OH реаксия кунад. Фаҳмо? Купрум OH. Барои чӣ? Барои ки купрум OH, деҷа купрум OH ин спиртҳои бисёратомона аз як атома фарқ мекунад. Дайтон гиред. Ҳамин купрум OH натайёр карда шуда аз спиртҳои як атома аз бисёратома фарқ мекунад. Чӣ ба? Барои ки спиртҳои як атома, яъне як та OH доранд, қатъи купрум OH реаксия намекунад. Ана купрум OH ду маротиба қатъи спиртҳои бисёратома, ду атома ва ғайраҳо, яъне як атома набошад, аз атома зиёд, аз як атома зиёд, яъне 2 атома, 3 атома, 4 атома қатъи реаксия мекунад. Фаҳмо? Яъне ашо мекунад, қатъи OH пайваст мешавад, об ҳосил мекунад 2 молекулат ва ай ба ҷои ин ашо боша купрум OH чӣ мекунад? Пайваст мешавад. Яъне CH3 CH
CH نو ریاکسش نمی‌سازیم کدام جا پروپاندیولا پروپانتریولا نمی‌سازیم هم خلاص یعنی دستای خل میشه خچ پس میشه کوپروم یعنی اسپیرتای 20 اتم را از اتم با چی فرق میکنن با کوپروم OH وریانتی بمیریم فنول و انیلین فنول چه انیلین چه فنول ای کیسوتای کربن نگفتیم که فنول انیلین باشه امینو بنزول فهمو امینو بنزول میگه با تنها با یکی از آنها تاثیر کنه در اینجا جواب درستش دی میشه یعنی فنول چیه C6H5OH انیلین چی گفتیم C6H5 NH2 انیلین اینا میگن امینو بنزول در اینجا نتر روش میشه برای چی برای که نتر روش قطعی فنول ریاکسیون میکنه او نتر میشه که C6H5O نتری پلوسی H2O یعنی نتر میره بگیم جای گیرگی نمیگیره گیرگی میشه خطی هاش پس میشه آبوس میکنه C6H5O نتر جمعی H2 انا از حسابی که امینها خاصیتی اساسی دارد با اساس بر یک داخل نمیشود فهمو وریانتی اس میریم خیلی کد ای یک شید ایش چند شید فنول و انیلین دو شید تولول و گپتان تولول و گپتان چه فرق میکنن تولول چیه تولول ای متیل بنزول ایره در شکل استرکتور نیست خوشتر بفهمین نیره میگن تولول بچو تولول یا اینکه چی متیل بنزول این با گیدروژن تاثیر میکنه فهمو چی با برای اون که تولول سه تا بند چی داره ده چنده داره یعنی سه تا بند چنده باشه یعنی سه تا بند پی داره میره و می سه مول گیدروژن میره و هر سه می بند رو میشکنه همه کربن اینجا CH بود همه این کربن چند میشه 3 میشه که در هر یک اتم کربن چی پس میشه گیدروژن یعنی اونجا تمام بندهای چندش نابود شد اینجا او CH به تغییر میسه اینجا CH هم که جدا چی میشن بعد CH2 میشن CH2 میشن یعنی حاصل میشه چی متیل سیکلوگکسان ای متیل بنزون حاصل میشه متیل سیکلوگکسان انا گپتان ای چه بچه گپتان ای آلکانای فهمو کربن چند کربن 7 گپتان ای آلکانای آلکان جمع گیدروژن تاثیر نمیکنه داخل آلکان با گیدروژن زست نمیشه برای که آلکان کربوگیدروژن سره یعنی گیدروژن خیلی پیوست شده نمیتونه خیلی بندای چنده ندارد فهمو یعنی ایش پنجشید بنزول و استرول چی مونده بنزول و استرول بنزول هم نویسیم بنزول C6H6 و استرول میگه استرول چی بود C6H5 CH بند چنده CH ده اینا میگن استرول یا اینکه چی وینیل بنزول رادیکال اتر میگن وینیل یعنی وینیل بنزول یا اینکه چی استرول با چی ریاکسیون میکنن چی و چیمون 1 2 و 5 پرید 1 2 و 5 یافتیم اونجا 3 و 4 مون اود خطی هر دوش ریاکسیون میکنن که 4 یعنی بروم ده خطی 1 تاش ریاکسیون میکنن خطی کدومش بروم آب برای بنزول خاص نیست یعنی خطی بروم آب ریاکسیون میکنه ارین یعنی بنزول قطعی بروم آب ریاکسیون داخل نمیشه قطعی برومی گچک ریاکسیون میکنه فهمو یعنی خاصیت خیمیش رنگ آلکانه انا بروم آب قطعی سیرول ریاکسیون میکنه برای چی برای که بندی چند داره هم بروم دو یا بند هم میشکنه یک تا ای دست خال میکنه یک تا ای کربن دست در هر دم دستای خالی هر دی بروم چی میکنه پیوست میشه یعنی C6H5 CH بند یک چند CH دست خالی بروم باید دست خالی بروم فهمو یعنی در هرش پیوست میشه بروم به یک رنگ داره رنگی هم را به رنگ میکنه فهمو به رنگ شده محلول میشه یعنی کدش 1254 موافقت 44 میگه تنها با یکی از آنها فهمو تنها با یکی از آنها یعنی قطعی یک شخص دیگه شخص نکنم وریانت یار هم میبینیم اتن چیه اتنی آلکنه هم خیلی و اتن میگه اتن CH3 CH3 چی باشه که خطی یک ریاکسیون کنه خطی دیگه ریاکسیون نکنه در جای یک وریانت داره یگانه وریانتی 5 میشه یعنی برای چی برای که گیدروژنیزاسیون برای آلکن برای کربوگیدروژن های نوسر خاصه یعنی گیدروژن میره باند میشکنه در هر دی کربن دست پس میشه گیدروژن پس میشه CH3 میشه انا از حسابی که این آلکانه یعنی اتن آلکانه باندی چنده و سه چنده و یگان چی نداره ایده گیدروژنیزاسیون خاص نیست یعنی ریاکسیون پیوستشویی نداره وریانتی ارای افتیم وریانتی ب اتانال و پروپانول اتانال چی بود اتانال ای اتالدگیش میگن که آلدگید اتات و چی پروپانون ای آلدگیده ایش چی کتون پروپانون کتونای اتانال آلدگیده
یعنی کدی یک سکنه چی نه در چی میشه کپروم OH دو مرتبه. برای چی کپروم OH؟ برای که برای آلدگیده ها چی ریاکسیون خاص بود؟ ریاکسیون اکسید شوی. یعنی رنگی این کپروم OH رنگی وظیفش رنگی ارگنتوم 2 رنگی ریاکسیون نقره‌گین، یعنی این پروسه کپروم OH درش که میشه اینجا من خیلی اکسید لواش میکنم، یعنی اصلش از CH3 COH یکی پروداکت چه باید از بدونید در وجود تا نقره واسه میشه در ارگنتوم 2 یکی در اینجا چی واسه میشه؟ در اینجا واسه میشه کپروم 2 پلوسی H2O. کپروم 2 بچه‌ها تکشینی سرخه، تکشینی سرخ. درچی انا پروپانون باشه برای کتون ها اکسید شوی خاص نیست، یعنی آلدگید اکسید میشه کتون اکسید نمیشود. فهمو؟ برام یافتیم وریانت اس اتیل بنزول و چی فنول. اتیل بنزول و فنول. وریانت اس اتیل بنزول چی است؟ C6H5 CD-H5 اینا میگن اتیل بنزول. فهمو؟ اتیل بنزول و چی فنول. فنول چی بود؟ C6H5OH اینا میگن فنول. انا قطعی یک ریاکسیون کنه، قطعی یک تا دیگه ریاکسیون نکنه. در اینجا چی میتونه شده؟ در اینجا جوابش میتونه شده انا اشترای از بسیجا روی ورم بریم. پنجم یافتم، سیما یافتم. اوده نمیشه برای که سوزش در هر دش اشتراک میکنه. در جواب بشه اوده وریانت نادرست قطعی همش ریاکسیون میکنه. یا یک میمونه یا چی؟ یا د. در اینجا نتری میشه جوابش. فهمو؟ چی میشه نتری؟ برای چی؟ برای که نتری ریاکسیون جایگیری خاصشه. اینو نگاه کن. یعنی نتری جمع اتیل بنزول کنیم ریاکسیون نمیره. فهمو؟ ریاکسیون نتری در ریاکسیون جایگیریش میکنه که جای چی بگیره؟ جای یگون گرفته نمیتونه. انا فنول باشه نت با نتری خاصیت کیسوتگی زور میکنه، نتری میره جای چی میگه؟ جای گیدرگین هم میگیره. در اینجا اسمش از C6H5O نتری پلوسی H2. فهمو؟ یعنی فنولیتی نتری وصل میشود با رقم د. چی مونده؟ یگونه یگمون نتری گفتیم یگمون گیدر کربوناتی کلی. این وریانت ده میشه. چی باز من نیستم. برای اون که چه اتاندیول. اتاندیول چی بود؟ سپیرتی دو اتم اتیلن گلیکولش میگن، یعنی که چی؟ اتاندیول. اینا اتاندیول و کیسلوتای اتانات. گوش کن بچه‌ها، کیسلوتاهای ارگانیکی قطعی نمک‌های ریاکسیون میکنند که باقی مونده کیسلوتاگیش ضعیف باشه. فهمو؟ یعنی اسپیرت ها قطعی نمک‌ها هیچ وقت ریاکسیون نمیکنند. یعنی جمع کلی HCO3 ریاکسیون چی نمیکنه. انا کیسلوتا باشه ریاکسیون میکنه با این قطعی نمک‌هایی که باقی مونده کیسلوتاگیش رنگ همین چی باشه؟ ضعیف. یعنی کلمه را جو گیرگی نمیگیره، گیرگی باشه قطعی و پس میشه چی واسه میکنه؟ CH3 CO کلی پلوسی وقتی گیرگین میاد قطعی ایو پیوست میشه H2O CO2 میشه. H2 CO3 اصل میشه که ضعیف تجزیه میشه H2 CO2. فهمو؟ یعنی کدش چنشه 5321. سوال 45 موافقت ماده های بر ریاکسیون داخل شونده و محصول ریاکسیون رو چوکه معین کنین. میگه پروپیل بوتانات پلوسی کلی OH. یکن پروپیل بوتانات. چیه پروپیل بوتانات؟ یعنی ای کیسلوتای بوتانات عبارت یافتگی، یعنی کیسلوتای بوتانات و اینا بوتانات و پروپیل. پروپیل چیه؟ کربن 3 گیدرگین 7 خیلی شیخ نسیم. کربن 3 گیدرگین 7 یعنی پروپیل بوتانات. بوتانات چه کربن داره؟ همین میگه جمع چی بود که جمع کلی OH. جمع کلی OH یعنی میگه موافقت ماده برای ریاکسیون داخل شده و محصول ریاکسیون ما یعنی هر دیمه ریاکسیون بنویس محصولش ایجابیو. چی میشه اینجا؟ در جای این ریاکسیون چی بود؟ این افیر مرکبه. افیر مرکبه گیدرولیز اشغالی کسان خاص گیدراتاس یعنی جمع کلی OH آبی میکنیم که در اینجا کلی میره و قطعی CO پس میشه OH باشه قطعی چی؟ رادیکال اسپیرتی. همه وقت همه خیلی یعنی در اینجا اسم میشه کیسلوتای بوتانات CH3 CH2 CH2 کیسلوتا نمکش مقصد نمکش جا کلیه کو CH3 CH2 CH2 CO کلی یعنی حاصل میشه بوتانات کلی پلوسی کربن 3 گیدرگین 7 OH. کربن 3 گیدرگین 7 OH اینا میگن پروپانول. ایشا میگن چی؟ بوتانات کلی. بوتانات کلی در وریانت یک واسه فهمو؟ میرم میگم بوتانات کلی. پروپانول هم واسه با میگه چی با پروپانول شه؟ آخه در وریانت پروپانول نیست کو. برام که بوتانات کلی پلوسی کلی باشه. که با همین بوتانات کلی که واسه کنیم بیام را در شکل نیم سوتریب نسیم. کربن 3 گیدرگین 7 CO
کلی. این را میتونیم بنویسیم که بوتانات کلی هر دوش یک چه. بوتانات کلی را میگه جمع چی بکنه کلی OH. کلی OH. وقتی که ما را جمع کلی OH میکنیم در جمع میگذاره ریاکس دیوما. ریاکس دیوما چی گپای؟ این CO کلی میره قطعی تا اینجا پیوست میشه. یعنی چند تا کلی شید؟ دو تا کلی شید. کلی د CO3 یعنی 3 تا اکسیژن داره. کلی د CO3 میشه کربنات کلی یک گیرگین در برمون که گیرگین برمودگی میگه قطعی کربن 3 گیرگین 7 پیوست میشه. اصل میشه کربن 3 گیرگین 8 یعنی پروپان اصل میشه قطعی کربنات کلی. پروپان د دیدی پروپان اینا اس د خلور پروپان با کلی وریانت اس هم میبینیم. ای وریانت A بود، ای وریانت B بود، ای وریانت S. د خلور پروپان یا در شکل سوکتوری می نویسیم حتما خلور CH3 CH CH3. اگر من ای را جمعی کلی کنم در جای ریاکس چی میگذاره؟ ریاکس ویورس میگذاره. فهمو برای چی مونوگالوگن الکن با متال فول ریاکس ویورس میگذاره. د مول میره د مول یعنی دو تا کلی میره دو تا خلور میگیره د مول کلی خلور اصل میکنم پلوسی همین را برمی نویسیم یعنی CH3 CH CH3. اینجا دستش خالی میمونه. همه خیلی CH3 CH دستش خالی د تای یعنی یه بار هم خیلی می‌نویسیم نه کی دستی چسبونه نگی دستی را بعد دستی میچسبونیم CH3 CH3 چی هستش خلورید کلی و اینا بعد میشه میگیم نومی چی باشه؟ نومی از نگاه که زنجیر راست تا اگر نگاه کنی 3 کربن داره. وقتی که یگان پیوستگی نرسید در ارگانیک از زنجیر در رستنی میفته شد و اروی زنجیر در رستنی میره. از نگاه که زنجیر در رستنی ما 3 تای یعنی 3 کربن داره زنجیر. اگر من این را ایخ بنویسم چی؟ نه. اگر من ایخ حسابش کنم چی؟ اگر من این را ایخ حساب کنم زنجیر بی چی شید در رستر شید. دیدی؟ یکم کربن، دوم کربن، سوم کربن و چی؟ چهارم کربن. یعنی زنجیر چی شید؟ درست شید. در کربن دیم اینجا در کربن دیم و در کربن سوم رادیکال داریم که را میگن در کربن دیم متیل یعنی د سه دی متیل چهار کربن داره. چهار کربن داره کو د سه دی متیل بوتان. د سه دی متیل بوتان یعنی برای چی 5. اینا که در برش می‌نویسم فرمش هست. CH3 نه کربن یکم بود. CH کربن دیم بود که یک تا رادیکال داره. با CH می نویسیم کربن سیم با این هم چی داره؟ رادیکال داره. CH3 بچه نویسیم با CH3 یعنی امیرم میگن چی؟ د سه دی متیل بوتان. فهمو؟ د سه دی متیل بوتان 5. انا که پروپانول یک میگه جمع چی بکنه کلی. پروپانول یک وریانت ده. پروپانول یک چیه؟ کربن 3 گیرگین 7 OH یعنی در کربن یکم پلوسی کلی میگه بکنه میره. تمام کلی یگان چی قینه داره. کلی میره چیکار میکنه؟ جای گیرگین هم میگیره که در اینجا اسم که کربن 3 گیرگین 7 او کلی پلوسی اش ده که در اینجا حاصل میشه چی؟ پروپیلت کلی. پروپیلت چی؟ کلی 3 یعنی 4 زیادی کرد بوتان در یگان جا حاصل نشید که اگر بوتان حاصل میشه خیلی همون را میگیرید نه که بوتان حاصل نشید. سوال 6 موافقت ماده های بر ریاکس داخل شونده و محصول ریاکس رو معین کنید. بوتانات ناتری پلوسی ناتروش. با همون سوال بوتانات ناتری چه بود؟ کربن 3 گیرگین 7 CO ناتری پلوس چی میکنیم؟ ناتری OH. اونجا بوتانات کلی بود اینجا بوتانات ناتری چی تمام مخی برن همون CO میره و قطعی ناتری O پیوست میشه که در اینجا اصلا میکنه ناتری د کربن اوسه گیرگین میاد قطعی پیوست میشه که در اینجا اصلا میشه چی؟ کربن 3 گیرگین 7 گیرگین 8 که میگن پروپان 5. اتیل پروپانات پلوس ناترش این افیر مرکب بچه اتیل پروپانات. پروپانات 3H5 COO نیره میگم پروپانات انا که اتیل شو نویسیم. اینا اتیل پروپانات پلوسی ناتری OH. وقتی که ما اتیل پروپانات پلوسی ناتری OH میکنیم ناتری میره در باخونده سودگی میگیم پس میشه OH در رادیکال چیز سپیرتی یعنی 3H5 CO ناتری که را میگم پروپاناتی ناتری و سپیرتی اتیل یعنی اتانول اصل میشه اتانول و پروپاناتی ناتری. کدامش هست در تو؟ پروپاناتی ناتری هست значит چی شید دشید. خلورتان پلوسی ناتری وریانت از خلورتان 3H5 خلور پلوسی ناتری میگه بکمیره پلوسی ناتری یعنی مونوگالوگن الکن با متال فول د مولکولای میره فهمو یعنی ناتری میره قطعی خلور پرست میشه د تا ناتری خلور میگیره مبرویا
ана дта се даршман иш ба иш якҷоя чӣ мешавад? Се даршман қат се даршман иш якҷоя чӣ мешавад? 3 4 8 10. Кира мегӯям бутан. Фаҳмон бутан ина як бутан. Пропанол як бо натри хай пропанол як нав наисин я бурга менесим карбон 3 гидроген 7 OH. Ма агар мера плюси натри кунам, натри чикор мекард? Натри мерафт ҷои гидрогена мегирифт ки дар наҷо ос мекард карбон 3 гидроген 7 O натри плюси H D. Ҷара осиши пропилати натри 3. Кодиш 5213. Сол 47. мувофиқати моддаи баръакси дохил шава ва маҳсули реаксияро муайян кунед. Иран бо ранги ҳамо просто номошон чӣ кор шудеса? Номошон иваз шудеса тамом некем реаксияшон ҳамо реаксия. Реаксия дюма, реаксия вирус ҳамо. Мисол метил этанат. Этанат чӣ буд? CH3 COO CH3. Ира меган метил этанат. Вақте ки мо ира ҷамъи натри OH мекунем, дар иҷа чӣ мешавад? Натри мера қати CO пайдо мешавад, OH мешавад дар радикали спиртӣ. Яъне CH3 CO натри ацетати натрион ки этанати натри ҷамъи метанол ҳосил мешавад. Метанол. Метанол ҳастай дар вариант не. Ана этанати натри ҳастай ҳастай. Ина этанати натри 5. Хлорметан ва натри. Хлорметан CH3 хлор плюси натри. Вақте ки мо хлорметан плюс натри мекунем, инҷа реаксия вирус мегзара, моногалоген алкан бо металли фол, дта натри мера аввал дта хлора мегира, анака писак ки дта CH3 иш да иш пайдо шава. Дта карбон мешава, чандта гидроген мешава? 6 та. Кира меган чи этан. Этан. Этан бо рақами 3. Этанол бо натри, этанол CdH5OH плюси натри кунем агар мо ин модара, натри мера чикор мекунад? Ҷои гидрогена мегирад ки дар инҷа ос мекунад CdH5O натри плюси H D. Этанол яъне этилати натри ос мешавад. Этилати натри рақам чанда? Этилати натри бо рақами D. Этанати натри бо натри OH. Этанат чӣ буд? CH3 CO чӣ шид? Этанати натри. Этанати натри гуфтеса. Этанати натри ки бошад ҷамъи натри OH. Иҷа реаксия дюма мегзара бо ранги ҳамон. CO мера қати натри O пайваст мешавад, натри DCO3 пайваст ҳосил мекунад, натри DCO3 плюс ин гидроген мера қати низ CH3 пайваст мешавад, чӣ ҳосил мекунад? CH3 CH4 мешавад. яъне чӣ номаш? Метан. рақами 1 қати. яъне коди чанд шид? 53 21. то мувофиқаи 47 омадем. ташаккур ба диққататон. давоми видеоро интизор бошед.